snimite go. Oooo, gdje ste gimnastičari? Pogledaj, ja sam policajac, s njim se dičim, pogledaj me na šta ličim. Đuro, ovo je Zoki, trener. Poštovanje. Da vam nam došao. Bolje vas našao. Ovo je čas gimnastike, tako? Da. Ovdje vežbamo, decu i starije, rekreativce. Dobro došli si ovaj. Ovdje nema razlike u godinama. Ne. Svi su. Imamo i starije kod tebe. Šta je će dođe malo kasnije, kod 50 godina. Aha. Pa taj sam. Pa taj sam. Dobro. Tu, baš sam tu. Zoki, Đura ima 3 zadatka. Prvi zadatak mu je vezan za parter. Pričali smo o parteru. Đura će uspešno da reši zadatak koliko ponovi sve elemente koje mu trener zada. Ono što treba prvo, treba se zagreti, jel tako? Da. To će verovatno sa ovim trenerom. Ajde, ja vas ostavljam pa vi zajedno nastavite. Hajmo, Zoki, da se zagrijevamo. Radi šta ja radim. Ček da se zagrije. Ajde. A zagrijavanje radimo, jel prvo? Da. Aj malo zagrijavanje, Ajde. Šta će? Malo glavu. Da. Drugu stranu. Napred, nazad. Stranu. Opet u krug. Druga strana. To je to. Dobro mi ide ovo. Da. Ja sam vam rekao, ja sam stari sportista bio, 11 godina. Ajde. Onda ti neće biti problem da odradiš ovo što treba. Vidjet ćemo sad. Malo bolje. Da. Si normalno. Hoćeš da ostanemo u ovome položaju cijel život. Samo se prebaci na tu nogu napred. Da. Na tu nogu napred. Tako. Tako. Ova loža mi zadnja zezi. Može! Bravo. To. Bravo. Odavno nije sam. Ajmo sad malo nešto. Ajde. Hvala. Ne morate poaplaudirati. Zvezdu da vidimo kako ti je. Ajde da vidim nešto. Ovo će da bude smiješno, ovo. Zorice, zoro moja, džaba tebi pjesma tvoja, razbiću te. Ovo je meni gospodski odnos na nju. Šta li ona radi? U svakom slučaju, ona mi je dužni. Tugujem je, razbiću je. Idemo zajedno, ja te hvatim za kuku. Ajde. Zvijezda padalica. Zvijezda padalica. Brate, Tebra, moram da ukapiram, ja sam intelektualno tupio, 7 godina igram policajca, moram zapamtim ovo. Dobro ovo. Dajde ko. Ja sam mislio da će ovo biti lako. Ova Zorica, znaš šta radi? Op. Dođe. Ajde, povijek napad. Idemo. A, gde je poskok? Joj, Zoricu, bit će tu. Ono ne valja, nemaš elemente tu, preskačeš. A nijesam se koncentrisao. Orao slomljenih krila. Polomio si mu rep negde. Dobro. Kolut i odmah leteći kolut. Tako je. I sad makazica. I sad ovo što smo vežbali. Bravo. Još idu. To, majstore. Djeco, aplaudirajte, molim vas. Vas da je bila stara poslovica. Na sokolu mesa nema. Letim pa rasturam. Zorice. Ti uđem u kafanu. Ma rasturić ti malo ovako da leti sve iz kafane napolje zajedno i s tobom i sa svim gostima.
pošto si ga malo razradio, zagreo, pripremio i sve. Drugi deo gimnastike i drugi zadatak je vezan za ovu životinju na koju smo naslovljeni. Pa rekao da je na farmi po ceo dan, rekao ajde možda ukroti ovog konja. Tako je. Mislim da će da ti sada Zoki pokaže elemente na konju koje ćeš ti morati da ponoviš. Ukoliko ponoviš kako ti Zoki pokaže, uspešno si rešio zadatak. Hoće. Ja sam u konja malo. Ja sam ovoga magarca čuva na farbu, dobro. Sad vidit ćemo s konjem šta je. Ovaj sedi. Ajde da ga slijedi. Spreman. Ajde. Kukuvaj, kad nije sam različio. Uvijek moraš da pozdraviš sudija. Pozdrav. Ćeraj. Kukuvaj. Pa daj, bre. Pa da li ste normalni? Sve da pređeš konja na rukama uporu. Gledaj. I dođeš na drugu stranu. Aha, da. Ajde vidi. A što je omator ovaj konj ovako? Pa hoćeš mladog da ti dam da divlja ovdje. Ajde. Majko. Pozdravi sudije malo, znaš kako je. Može. Ma, pokloni se i počni, tako zove na emisija. Ajde vidiš šta će biti. Boli me ruka, čovječ. Freestyler. Rock the microphone. Ček ovako. Kako me boli ruka. Pokaži mu ko je gazda. Čvrsto. Pa da li je moguće da ovo teško ovako? Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Ja, imate li mi neke štitnike? To nam je zagrevene, radimo po 5 komada tako. Po 5 komada? Pa da. Lako je vama bre pa čuš. Kako me boli ruka, čujete. Ali stvarno, nije da je spolira, nego ja volim to da radi, ali nemoguće. Ubi me, čujete. A to je samo jedna ruka, što se briga. Pa da, to što je. Proći će to. Upola se radom razbija. Evo molim. Ajde, prvo lijeva, evo. Gledaj. Teško. Ubijte me. To je to sad problem loža, da ja ispravim. Da se zagrijavam 20 dana. Tako, bravo. Bravo. Ovako. Sad ćemo da vidimo. A to je pozadi, jel? Samo malo gurneš i odmah vraćaš naprijed. Nazad. Da. Nogi. Samo malo gurneš naprijed i odmah vraćaš naprijed. Već. Ajde. Tako, i odmah naprijed. Tako. I opet nazad. Tako. 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 Ma super, ovo je fenomenalno. Joj, moja ruka. Ljudi, stvarno ne znam, imam problem, kad sam sa farbe, boli me ruka, ja se trudim koliko god mogu. Ja obožavam inače gimnastiku, sport. Vjerujte mi, ja se nisam nadal ovoliko da ću napraviti. Oduševio sam samoga sebe. Hvala ome čovjeku koji je sjajan, mislim. A ja vikam, lako je njima, oni razgibani rade svaki dan. Glumci, pjevači, naš život, znaš kaki ti je. Od danas doštra u autu. Ne spavaš, ne jedeš, da dođeš da radiš gimnastiku. Vam pamet, jeli šta ćeš? Treća runda, finalna runda, ukoliko je reši, to je to. Trambolina. Da, sve
najlepši deo? Ovo je, meni djeluje Gimnastika, to je akrobatika, Da, to si ovo. da. Mogu ja da vam pokažem jedan akrobatski trik ako hoćete. Ajde. Hvala. Nema potrebe, ne treba više aplauza. Izvolite, Zoki. Ajde, Zoki, da vidimo šta me čeka. Mene zajebavate, Maj. Hoćeš nešto lakše? Ne, to je lijepo. Idem pa šta Bog da. Gledaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujebu, samo polako. Ček, mogu da padam na ovo, nema... Pa... Ček, treba mi samo malo orijentacije, malo da se... Da osjetim ovo malo pod nogu. Ujebu. Što je ovo, zeznut? Samo da osjetim malo tvoj ispod nogu, čovječ. Da počnemo od nečega. Što je ovo dobro? Čuvaj se kolena. Što je ovo dobro? Opružena kolena, nigdje ih ne savijaju. Tačno. Noge su opružene, ne mogu da te udare. Pazi. Ujebot. Sad malo da vidim gdje sam ja ovo. Čekaj, stani. To je dobro. Što je ovo dobro, čovjek? Ajde. Ovo je fenomenalno. Ovo je fenomenalno. Samo da osjetim čovječe tlo ispod nogu, to mi je najvažnije. Na centru se skače, na ovom krstiću crvenom, vidiš? Da. Sve se na njemu odvija. Ništa ovamo i onamo. Pođi. Sve tu. Joj, što je ovo dobro je. Joj, majko moje. Ajde, Ovo nije probaj ovo. normalno. Stani tamo. Nemoj mnogo, malo samo. Tako. Opa. Još ćeš salto da uradiš. Ček, hoću još. Ne to, nikako. Ujebo. Ne tako. Zorice, bre. Gotovo, bre, neću, ne mogu. Hvala. Joj, ljudi, ovo je fenomenalno. Sad mi je krivo što neću biti češće u poziciji da radim ovo, ali zaista, ovo je fenomenalno. Samo treba malo više vremena čovjek dosjeti tlo pod nogama i da vidi kako je to. I onda ide, pa se baci, pa onda ide, pa onda ovo je milina Božja. Fenomenalno, ali sam imao osjećaj. Ako se mnogo odbacim, da me nećete moći skinuti guži. Ali dobre. Ajde, ćao, puštite me da se iskačem kao čovjek. Ej, Sloveni, još te živi riječ naših djedova, dok za narod srcem bije njihovih sinova. Živi duh slovenski, živjet će vjekovima. Zalud prijeti ponor pakla, zalud vatra groma. Ono ide sad aplauz. Vjerovatno se, poštovani prijatelji, pitate, odavno nijesmo vidjeli ovaj grb, bar ja i moja generacija. Ovi mlađi čisto sumnjam. Ali jednom su me pitali da li ja uopšte vjerujem u to da će se ponovo ovaj grb pojaviti i da li će opet biti SFRJ.
Ja sam rekao oće. Oni me pitaju kad, a ja sam rekao sljedeće. Kad Hrvat Srbi nazovne brate, kad Slovenci piće plate, kad se Crnogorci poslalate, kad Makedonci budu imali veće plate i kad Bosanci sve to shvate, bit će i opet SFRJ, brate. Evo.